Assalamu alaikum. Bugun Qirmishg'alning 1012 kuni devam etmoqda. Yayınımızda böyle ma'lumotlarni tanish etacakmiz. Qrimdan surgun etilgan Nedim Halilov 12 kun ochliq tuta. O'zbekistonda prezident saylovlari o'tkazildi. Xalqimda yashaydigan insonga ovoz berish uchun keldik. Qrimga yayinlanib yapmak uchun Cho'ng'arda 150 metrlik kulet kleyler. Uyushganchilarni bekashuvlandira. Aqtemshay o'zishinde yazma ve video delillerini baqa başlaganlar. Bunu advokat Nikolay Polozov bildirdi. Onun sözlerine göre taqqatchi bergen videolarının 4'ünde chiygoz ko'rini ekan, diğer 100'ga yaqin videoda chiygozga alaqasi yo'q ekan. Подавляющее большинство не имеет отношения к чайгозу никакого. Taqiqatchi chiygoz videonun birinde insanlarni to'xtatib, artqa deb so'ylaganini ta'rif etdi. Diğer videoda Chubarovning beraber ko'rini ekan, lekin susib tura. Da bir videoda u arpatli ile laf etdi, lekin taqiqatchi ular naqinda laf etganini aytmadi. Diğer videoda esa taqiqatchi Mustafa Jemilovni ko'rgan, lekin shu kuni Jemilov Ahmedjidda yo'q edi. А также на одной из видеозаписей Qrimdan surgun etilgeni için açılık e'lon etgan Nedim Halilov hekimlerinin yardımını kabul etmekni ret etdi. Nedim Halilov 12 kun açılık tutatek tuznen suv içi. Onun noyabrının başında pasport rejimini bozmaktadır degen sebepten Krasnodar vilayetine alıp çıkanlar neticede O'zbekistonga yollamaga hazırlanalar. Halilov onu milleti kaydetilgen grajdansız insan statusu berilmesini talap etti. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi prezidenti, onun namzetini 88%dan ziyada saylovchi qo'l tutgan. Saylov komissiyasi bildirganiga ko'ra, saylovchilardan 87% qatnashgandir. Mirziyoyev ta 2003 senesinden beri bosh nazir vazifasida bo'lunaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etgan so'ng, u 3 oy davomida prezident vazifasini ado etdi. Hozirga qadar 15.730.000'dan ortiq fuqarolar yurtimizda ovoz berishda ishtirok etishdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 77%ni tashkil etyapti. Bu men uchun juda hayajonli jarayon. Saylovda birinchi marta ishtirokim, vatanimiz kelajagi va uning taqdiri uchun ovoz berayotganimdan benihoyat mamnunman. O'z kelajagimni o'ylab, munosib nomzod uchun ovoz berdim. Biz ommaviy axborot vositalari orqali har bir nomzodni o'zlarini ishlab chiqqan dasturlar asosida eshittirishlar olib borildi. O'shalar hammasini ko'rib, o'zimiz munosib deb topgan elim, yurtim, xalqimda yashaydigan insonga ovoz berish uchun keldik. Va men bugun mana o'z ovozimni shu o'zimga ma'qul, shu elimizga xizmat qiladigan yaxshi nomzodga ovozimni berdim. Italiya bosh naziri referendum netijalaridan so'ng istifoga ketdi. Matteo Renzi anayasa reformasining tarafdori edi. Lekin referendumda ishtirok etganlarning cho'qqisi bu taxminan 60% anayasaga denishmalar ko'rsatilmasini qarshi chiqdi. Hükümet tecrübem burada sona eriyor. Siyasi liderlerin hep aynı kaldığı ve farklı pozisyonlarda hep yerini koruduğu ve ülkeye değişim getirmeyen bu sistemi değiştirmek için hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Onlar alışkanlıklarını bozmuyor ve koltuklarından ayrılmıyorlar. Ben de fazla koltukları kaldırmak istedim fakat ortadan kalkan benim koltuğum oldu. Rusiyali admiral Kuznetsov gemisi Suriya yalısında da bir uçağını g'ayib etdi. S-33 qiriji gemi ustine qo'nib olamayib suvga tushgan. Uchuvchi uçağını terk etib yetishtirgan. Uçaqda evvelsi admiral Kuznetsov Suriya toprağını darbelagan MiG-29 uçağını g'ayib etgan edi. O da vazifadan qaytgan so'ng qo'nib olamadi. Ağır ve devamlı hastalıktan son 69 yaşında felsefeci ve din alimi Geydar Cemal vefat etti. O Rusiya İslam Komitetinin yolbaşçısı edi. Merhum bir sıra dini ve ihlaki kitaplarının müellifidir. Çok yıllar devamında İslam dinine bağlı yayınlarını alıp baraydı. Geydar Cemal Rusiya hakimiyetini tenkit etkenlerden biri edi. Cemal yarın Almatada defin edilecektir.
Қырымға яйынлану япанқы үшін чоңғарда 150 метрлік қоле құры башладылар. Оның вастасынен Қырымда Дюрт Украин радио далғасыны тұтмақ мүмкін олажақтыр. Ишлерінің декабрінің сонына қадар бітірмеге ишандыралар. Құрылышынан тантаналы ачылышында Херсон акимиетінің темсілжілері радио ветелі яйынлав ишлерінің шурасы Веноман Челебежихан батальонының аскерлері иштирак етті. Куле құрылышына тахминен 1,5 миллион гривна масраф етежекміз. Донатылмасына кенеде о қадар пара сарф етілежектір. Будуємо вишку, телевежу, яка Куле так само құрамыз бұ ішғалжілеріні пек ачувландыра. тимчасові окупаційні влади Криму. Передаю вітання усім Қырым сакенлеріне хайырлап сөздеріні yollayым. Біліңіз, сіздеріні кімсе ұнытмады. Эм Қырым татарлары, әмді дигер миллет векиллері өз евлеріні мечбури шекілде теркеткенлер яқын вақытта қарылғачылар кебі қайта жақтырлар. Біз қолымыздан келген ершейні япамыз. Чекайте, ми робимо для цього все можливе. Нью-Йоркта Америка Қошма Штатлары ве Канадада яшаған Қырым татарлары милли ойын ве герларнен Қырым гежесіні кечірділер. Мерасимде иштирак еткен Межлис азасы Гаяна Юксел білдіргенне көре, топлашқанларға Қырымда апсте ве басқа алтында олғанлар аққында қатырлатқанлар. Соңғы йыллары Америка Қошма Штатларында да Қырым татар дернегі артмақта. Бұл соңғы хаберіміз еді нефбеттекі Украин тілі хаберлерінен сізлеріні Ескендер Меметов таныс етежек атырден айырылманыз. Қорышкенже.